boteti re itumela go menaganye re itumela mpho e re amogelang on behalf of bana ba le ba bonang bale because Setswana sa re moruto wa o ise ga o ele se tshwara ke ntšapedi ga se thata. Dimpho tse di tsamaelana le letshego la maitlamo a dithabololo tsa senelaruri la bone le le tebagantse le gore thuto ya boleng e akolwe ke moithuti mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o kae mo lehatsheng. Matshelo a baithuti ba mephato ya botlhano go ya go bosupa a ta thabologa ka jaana ba hiwa dithebolete tse di nang le dithuto tsa bone tsotlhe a barutabana ba bone ba ta hiwa di-laptop. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Mosu. Wa sepego eo ka Sebaetseng Tebogo re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno mme re stela jalo Edwin Mashiakgomo e le gore nna tla ba rnela tsa metshameko. Ke go leboge Rati ga mogo le wena Reji motho etso madume dumela a re dilo me sorta ka tsa metshameko na ke Edwin Mashiakgomo metsone tsa re mo maitekong a go godisa motshameko wa golf mono gae le go tla la Botswana Golf Union le ntse le tshegeditse dithutuntso ya malatsi ya mabedi ya Professional Golf Association Level 1 e neng e tseneletswe ke bakatisi ba le 20 mo mafelong a beke eno tshepo ke himile ka dintlha. E re jaaka motshameko wa golf e le mongwe wa metshameko e sa tumang mo lefatsheng leno ithutuntso eo e solofetse go thusa kgolo ya motshameko o jaaka go tla aloga bakatisi ba le mmalwanyana ba ba tla anamang le lefatshe. The course intended to train people on the basics of golf with a view of having them go and cascade the training further and train. Ithutuntso e itebagantse le go ruta bakatisi ka motshameko wa golf go tswa ko modimo gore ba kgone go ruta bana kwa ditlhopheng. Go ntse go na le selelo sa gore ga gona bakatisi kwa ditlhopheng tsa rona mme re le ba BGU re ikemiseditse go thusa ka selelo seo. So we've gathered these participants to provide them with the basics on golf so that they go further down at their respective clubs and train the kids further. Morutuntsi kwa ithutuntsong eo Mphoki Lusiwa a re motshameko wa golf o kgona go dirisiwa go itshetsa. Golf is one of those sports where we differentiate between people who make a living out of golf and those who don't make a living out of golf. Motshameko wa golf o farologane ka ba ba tshamekelang go itshetsa le ba ba tshamekelang go itlosa bodutu. Seo se bo se dira gore go nne dinga le go tlhaola batshameki ba tsenela motshameko o. Ke ka mo re dirileng ithutuntsho e go leka go thusa seo. To make it accessible to a lot of people. One, we've brought majority of our golf clubs, people who reside in outside Gaborone,